Ćao štima ljudi, dobrodošli u još jednu skoro potpuno cool epizodu. Ovo je druga strana ovog kanala gdje ću ja da pričam o 3 stvari koje su trenutno popularne, koje bi mogli da gledate. Da ne bi bilo monotono, pričat ću o 3 kategorije, to jest prvo ću pričati o filmu, zatim o seriji i onda ću odabrati neki cool anime koji bih mogao da vam preporučim. Da počnemo od filma. Film koji definitivno treba da pogledate je The Jungle Book ili ti Knjiga o džungli. Film je izašao pre jedno 2 nedelje i već je zaradio preko $500 miliona. I ovo je prvi od Disneyevih live action filmova koji je mene oduševio. Ovako lepe efekte nisam vidio u skorije vreme i kad sam čuo novu verziju Bare Necessities, naježio sam se vrati. Druga stvar, serija. Ako ste živjeli pod kamenom zadnjih 5-6 godina, onda možda i ne znate šta je Game of Thrones. Ali čak i tad biste vjerovatno čuli nešto o ovoj seriji. Upravo. Skrbio sam glas. Upravo je počela 6. sezona i ako je bar malo sudeći po prvoj epizodi, bit će jebeno dobro. Vrlo je lako da se uđe u seriju jer svaka sezona ima po 10 epizoda, tako da lagano preletiš do 6. sezone. Ja sam prve 2 sezone odgledao za 2 dana, nisam izlazio iz kuće za tih 2 dana, ali... I na kraju anime koji biste mogli da pogledate je One Punch Man. Ovaj anime je izašao prošle godine i radi se o liku koji može da pobedi bilo kog neprijatelja jednim udarcem. Pomislili biste da je to prilično dosadno, jer zamislite Gokua kako ubija Frizu jednim udarcem, mislim, nije baš zabavno, ali ovaj anime je toliko dobro urađen, pun humora i akcije da to nije ni bitno. Trenutno prva sezona ima 12 epizoda plus 5-6 odvojenih, tako da definitivno može da se pogleda. Ok, to je bilo to za ovu prvu šta da gledam epizodu. Ako vam se svidalo, ostavite like dole i subscribeujte ako ste novi. Također možete pogledati moje gameplay klipove, ostavit ću link dole u opisu klipa. Hvala svima koji ste gledali, šerujte klip da skupimo što više subscribera i vidimo se u sljedećoj epizodi.